ಇಂಡಿಯಾಗೆ agreement ta haasako tibefulun mi India medu amadu korawani kinettoy alwan mi tiga dhanwadani de sarkar de meduga soykurebe liwuntaka de sarkarum ves baki gotakan ebbasegen mi liwumege soykurebe iru e liwumge hunna baye bætakaki de sarkarun ebbas mi wani misalakan e baki muddate banden sirru malumate gotuge babani taabada sirru malumate gotuge enu ekam baki muddate banden sirru malumate gotuge e muddate vedana agreement ge muddate bes agreement e vedana hingamun da baki specific kamaka behe gotun hingamun da masharataka egen asar koffana ka malumataka baati adi hamanu kura malumataka bes ekahada goigotan hunna malumataka ki alwan men ebesira gabula nukuran mi hamakura vidana malumataka kamai ade India ge agreement of ves adi hin evs agreement ega hagige nege kamen ovejja ekankan ebeche safwa awunaka gabule nukureve forui fonnenche evsche sarukarege terega rayitunna forui kamen oigen wane kamaka ei sida defense sida MNDF sida defense a guligen hunna wara critical wara muhimmo gaumi sadamata bekanka abadu sunna ekankam wahake no midakkani kiya ehenennu beru gawmaku naga loonu e loonuga forui fonnenche echen oigen nuwan taraggige mashru hingumattaka wa ebbasum ega forui fonnenche echen oigen nuwan ehennamas mihar miwagotaki taraggige mashru hingumattaka wa ebbasum eggaves onna maaddaen hama kuram vejjiya hama kurmat deko hadayeba supreme court ahmed daane bache demmi dannawani timanname michi hama koffiya mi mawlmat hama koffiya mi gawma කාඩුක භාවෙත්තන් හෝදම වෙස් දතිවේ